Radio Brač. Radio Brač, idemo sa prvom temom, idemo sa gostom. Razlog svemu tome je, evo prije neki dan, promocija knjige Djeca iz Careve palače Roberta Kučića, dakle profesora Roberta Kučića, i sve to bilo u kinu Zlatna vrata, prepuno svita, puno starih ljudi, starih getana rekli bismo, a bilo je i mladi normalno. Knjiga je nekako posebna, zato smo i doveli autora ovdje u studiju, profesor Robert Kučić. Zdravi bili, dobar dan, dobrodošli ovdje u studiju. Dobar dan. Kako ste? Hvala na pitanju, ne loše. A vi? A ja sam super, evo, čakulajući s vama ovo prije nego što smo krenuli u eter, saznamo da imamo puno zajedničkih prijatelja i što se tiče i sporta i profesora i bavite se vi tenisom, igrate i subotom, eto vidite kako je Split mali, a jako mali je grad, što se toga tiče. Da, evo cijeli život u sportu, profesor tjelesnog odgoja u, rekli bismo, legendarnoj osnovnoj školi Dobri, pa Nenad Ravlić, evo moja generacija je zvala Nenad, idemo u Ravlića, pa prije bilo Luka Botić. Tako je, Luka Botić. Tu sam i počeo u toj školi, a došao sam iz umjetničke škole Emanuel Vidović. I današnja škola nema više dice ka prije. Pa nažalost nema. Danas ima vrlo malo, negdje ispod 300 učenika i problem je veliki. Ljudi su se iselili iz ovog dijela grada i morat će naći nekako druga rješenja kako bi se taj prostor iskoristio. Imao sam jednu ideju i predlagao sam svojevremeno da se tamo napravi po mogućnosti muzej školstva kojega fali u ovom dijelu grada, da ne kažem cijele Dalmacije. U Zagrebu postoji muzej školstva Hrvatske u kojemu nema baš puno o ovom dijelu. Čak sam i svojevremeno pisao gradonačelniku jednomu, pa drugomu, pa trećemu, pa svima. Jednostavno nisam dobivao na to odgovore. Jedan kratki elaborat sam bio napravio kako bi se taj muzej napravio u Splitu i počeo sam sakupljati artefakte za taj muzej koji se sada u kutijama kartonskim čuvaju u podrumu muzeja športa, a nema ništa od toga jer niti mi nisu odgovorili da se s tim slažu ili ne slažu. Ta ideja vaša nije loša, ali ja bi ipak zadržao se sa dicom. Evo, na primjer, u Dugopolju nećete vjerati 150 djece stranih državljana, ljudi koji nisu Hrvati, ide u školu u Dugopolju. Sad zamislite ti 150 dice kad bi prebacili u Ravlića kod vas, dakle, kako bi škola odmah krenila gori i tu bi bilo isto jedna nova energija. Je, ne samo energija, to je odlična ideja. Da. Profesore, amo mi malo o ovoj knjizi za koju se tražila karta više u kino Zlatna vrata. Sve to vodila moja draga kolegica Ana Viđak sa Radio Sunca, bio je tu književnik Ivice Ivanišević, bila je Helga Zglav Martinac, nju znamo iz muzeja grada Splita, ona je u mirovini, ali turistički vodič, žena koja puno zna o starom dijelu grada, o getu koja je otkrila opet neke nove tu strane koje nismo znali. Jeste zadovoljni s promocijom to? Jesam. Čak sam bio iznenađen koliko je ljudi došlo, znači da su bili zainteresirani i ove koje ste spomenuli jako su dobro vodili, nema šta, ja sam zahvalan bio. Amo malo o ideji zašto ste napravili ovu knjigu. Pa ideja sama, kao ideja rodila se možda vrlo rano, još čak mogao bi reći u dječačkoj dobi, jer sam više puta kao dijete doživljavao i naslušao se nekakvih pričica o ovom dijelu grada, kako je to mračan grad, Bronx, upravo tako, kako se tu svašta događa, kako je nekima zabranjeno prolaziti, ne smije prolaziti, boje se i tako dalje. Međutim, kasnije stasajući nekako razmišljao sam, pa šta je to tako bilo strašno? Na koncu konca 4 kule koje su predstavljale Dioklecijanovu palaču, unutar toga je živio cijeli grad, a u svakom gradu se događa svašta. Ima dobroga, ima i lošega. I tamo negdje za vrijeme studija na Pedagoškoj akademiji imao sam čast i sreću da mi je predavao jedan veliki pedagog, dr. Viher, dao nam je da pišemo nekakvi esej, šta bi mi željeli i tako dalje. I tu sam nekako dao njemu obećanje
da želim nešto napisati i ostaviti nekakvi trag. I sjetio sam se kasnije da bi to bilo dobro, budući sam došao do zaključaka da ne može biti tako crno, obzirom na ljude koji su živjeli u toj dijeli palače, početi na koncu konca i otac hrvatske književnosti Marko Marulić, i on je živio, imao je svoju palaču usred te palače. Pa drugi velikani naše glazbe, naše atomske fizike, nema gotovo profesije s kojom nisu se bavili ljudi koji su živjeli u palači. Ja ću samo spomenuti recimo našeg kompozitora Male Florami, Splitskog akvarela i Kraljice lopte, koja je napisana Hajduku u povodu 15. godišnjice, i u Tijardović recimo. Da. Pa Jakova Gotovca, jer s onog svijeta, operu poznatu svugdje u svijetu, i još bi se moglo nabrajati puno njih. Ja sam napisao tu negdje oko 70 za koje sam onako smatrao da su zadužili grad posebno svojim djelovanjem za njegov razvoj u kulturnom smislu. Nismo rekli da je sve to objavila zaklada Karlo Grenz. Karlo Grenz, vrlo važna persona grada Splita. Da. Naš dobri čovjek, dobri duh. Dobri duh, jedan od neimara, jedan od onih koji čuvaju i štite našu kulturnu i povijesnu baštinu. Takvih ljudi, nažalost, ima sve manje i manje. Zato Karla posebno treba i njegov rad podržati svim srcem i dušom. Svi oni koji misle dobro Splitu i gradu. Jer čovjek stvarno ima riznicu i bavi se i ljubi i drži do palače i sve to skupa. Profesore, na ovoj promociji, dakle, čuli smo dosta novih stvari, informacija o getu. Šta reći o starom dijelu grada? Vi ste, dakle, puno godina, preko 30, živjeli u Zlatna vrata, jedan, dakle, bili ste čovjek koji vidi, kako bi rekli, ko dolazi u grad, neću sad reći od Sarajeva, Kraljeva i to sve skupa, jer vjerojatno niste bili tada u Điru u Austro-Ugarskoj. Ali Split uvijek je privlačija, posebno stari dio grada, taj poseban. Evo, šta ste se vi uvatili najviše u toj knjizi? Pa meni je cilj bio u toj knjizi, upravo ovo o čemu smo prije razgovarali, pokazati da ono loše što su prepisivali da se događalo u tom dijelu grada, da nije to baš tako, obzirom na ove velikane, obzirom na crkve koliko ih ima unutar Dioklecijanove palače i samostan časnih sestara, da nije bilo tako sve crno kako su to željeli neki pokazati. Možda je tu bilo malo kasnije onako došlo do jednog zaključka kao i pomalo neke ljubomore, pa nije se svak mogao igrati u Carovoj palači. To je bila privilegija, po mom mišljenju. Je, ali moramo se istaknuti u toj cijeloj promociji vaše knjige. Dakle, bilo je, Helga imala svoj monolog, Ivica Ivanišević rekao svoj džir, ali na kraju večeri, rekli bismo šlag, na kraju bio je oni film Karla Grenza koji je govorio o starom dijelu grada, govorili su o urbanizmu, govorili su o onim problemu droge, govorili smo o uvjetima, nije bilo kanalizacije, dakle katastrofa, nije se držalo do centra grada. Ne možemo usporediti sada ovu apartmanizaciju, ovo bliščilo, ovo ludilo, kako izgleda lipo palača, odnosno na onu kako je mi znamo. A znamo je kakva je bila. Evo, recite mi, možete opisati malo taj film Karla Grenza i možete iskreno reći koliko je vaših talentiranih učenika uzela droga? Pa, znate šta ću vam reći, to je malo teško govoriti koliko je mojih učenika uzela droga. Dobro, ali vidjeli ste 100%, znate. Znam po nekim evidencijama, uglavnom to nisu bili učenici škole. To su bili ljudi koji su dolazili ovdje isto kao što bi recimo usudio se reći da je bila droga poznata i van Dioklecijanove palače, na Marjanu recimo, u ono vrijeme. A ovaj dio grada je bio zapušten, istina je to, dok nije 79. godine počelo se ozbiljnije nastupati prema rješavanju tog urbanog problema, dok nije UNESCO proglasio Dioklecianovu palaču svojim. Je li get tada bio lip ili danas? Evo, recite iskreno. Sada je on
dotjeran, što bi se ono reklo. Međutim, izgubio je nešto, izgubio je dušu, izgubio je ljude, nema ljudi. Mi nemamo ovdje nažalost sliku, pa ne možemo pokazati kako je nekada izgledao. Sasvim drugčije dio Peristila je izgledao, pogotovo onaj dio oko vestibula. Pa onaj dio prema Gropu di živi. Tako je, prema Gropu, pa onda onaj dio koji vodi prema skalama, prema rivi dole, po podrumima. Sasvim je to drugčije izgledalo. To je bila jedna ulica, nebo se vidjelo, sunce, jasna stvar, sasvim drugčije. Vidjeli smo i vodu veliku. Velike su vode bile svašta. Znači Split, možemo reći, sa tim ulaskom UNESCO, odnosno Palača, da je digla se na nivo. Onda je u stvari Palača počela doživljavati svoj procvat. Opet zahvaljujući ljudima poput našeg prije spomenutog Neymara Karla Grenca. Štovani slušatelji, slušate Radio Brač, sa nama je gost profesor Robert Kučić, čovjek, dakle, legenda naše staro dijelo grada, evo, koji je napisao knjigu Djeca iz Stareve Palače. Evo, čuli smo Harija Rončevića, pisma koja ima svoju težinu, profesore. Odlična pjesma, uživa se, ili gušta, što bi rekli. I ja isto, sjećamo se kad je to bilo, kad je krenila, ali evo, kako gledam, vrtin ovdje, sjećam se, to jest ne mogu se sjećati se, nisam ni rodio tada, Crveni Peristil. Evo, jeste se vi sjećate? Kako se neću sjećati? Crveni Peristil, jedno jutro je kišno bilo, svanulo je i moj pokojni prijatelj, poznati lutkar, koji je isto dio te priče u Djeci Careve Palače, Marinko Bagat, izašli smo i kroz Dioklecijanovu ulicu, krenuli prema Peristilu i vidjeli Crveni Peristil, boju crvenu. U prvi mah sam promislio da se preko noći snimao neki film, pa da je to bilo radi efekata nekakvih za snimanje, i malo smo prokomentirali samo u tom stilu. Otišao sam nakon toga u školu umjetničku gdje sam tada radio i po skalama prvoga sam sreo pokojnog profesora Kaštelančića, našeg poznatog umjetnika i slikara i profesora škole, i nešto su komentirali po skalama i pitao sam o čemu se radi, šta se radi, i ili niste čuli, rekli su mi. Ne znam o čemu, šta je bilo. Pa kaže, naš Pave i Slaven piturali su Peristil u crveno, a oni su taman tu godinu bili upisali Pedagošku akademiju i izašli su iz srednje škole, koja je onda trajala 5 godina, čini mi se. A Slaven i Pave su stanovali na Peristilu u jednom potkrovlju, gdje bi koji put ja došao kod njih u posjetu, jer smo bili jako prijatelji, osim što sam bio i profesor, bio sam prijatelj s njima. U to vrijeme su čak i otvorili bili tamo iza Kararine Poljane u jednom malom prostoru, jednu malu trgovinu sa prodavaonicom svojih suvenira koje su izrađivali od kože. A kako smo mi u školi imali starih strunjača od kože u raspadajućem stanju, ja sam nagovorio direktoru da kupimo novih nekoliko strunjača, a te stare sam dao njima i oni su ih raskrojili i od njih pravili suvenire. Evo, da me niste sad posjetili, ovo bi išlo u zaborav, ne bi se niko ni sjetio toga. Da, na promociji, dakle, sreo sam i Ivicu Ivaniševića, književnika i novinara. On je bio stvarno u svom stilu, to sve objašnjavao. Bila je tu i Ana Perajca, pa da čujemo prvo nju, pa onda Ivicu, šta kažu. Ana Perajca, doktoreša fotografije, estetik fotografije, evo žena koja živi, rekli bismo, na Peristilu od 24 sata. Vi radite i živite kroz get i sve to skupa, recite vi. Pa u getu je jako lijepo i ugodno živjeti, zbog toga što smo jako povezani, ta zajednica koja postoji unutar zidina od uvijek i generacijski, s obzirom da mi naseljavamo ovaj prostor više generacija, je povezana raznim vrstima veza, bilo kumskim, bilo vjenčanim i tako dalje, tako da se mi i dalje družimo i dalje imamo nekakve svoja mala društva i zajednice, što je vidljivo po Facebooku, i mislim da je ugodnije živjeti u getu nego van geta.
ali posljednje vrijeme naravno taj život je otežan s obzirom na razvoj turizma i ekonomije. Međutim, ne mogu reći da je onaj lijepi dio geta ugasnio. Mi i dalje imamo taj svoj izvorni dišpet, izvornu nekakvu zezanciju, da ne kažem drugačije, i tu jaku ljubav prema svom prostoru iz kojega smo ponikli, kojemu rastemo, tako da u tom kontekstu i ova knjiga našega dragoga nastavnika tjelesnog odgoja Roberta Kučića zauzima posebno mjesto zbog toga što on govori iznutra. On je donedavno bio naš sumještanin, živio s nama u kvartu. Osim što on je bio naravno nastavnik tjelesnoga, on nam je pomogao jako puno i ovoj našoj bici da nam dekontaminira taj javni prostor na način da objasni da ipak se tu ne radi o ljudima koji su kriminalci, prostitutke i narkomani kao što bi se htjelo govoriti o nama, nego da uistinu tu postoje ljudi koji su vrijedni i bitni za povijest, za baštinu i za znanost. Te stoga smatram da je to jedan od izvornih divnih pokušaja da se o samom prostoru progovori iznutra i da se daju na uvid priče koje drugi kvartovi već odavno imaju, jer su njihovi pisci odavno napisali svoje pučke tradicije, tako da eto, ovo je naš Miljenko Smoje, je naš Robert Kučić, tako je. Ja bih tu zahvalila se njemu jako puno. Ivica Ivanišević, evo na premijeri knjige Roberta Kučića, šta reći o knjizi? Evo, pročitali ste vjerojatno prije nas. Ima sam to zadovoljstvo. To je knjiga koja će vam razbiti puno predrasuda o getu koje mi ne getani imamo. Mi smo mislili da je povijest geta sve do ovog turističkog buma bila zapravo užasna, traumatična, crna i depresivna. Ova knjiga otkriva zapravo u svim slojevima života u getu i on nije bio ni crni ni depresivan kako se nama čini, da je get bio na neki način inkubator tolikih genijalaca u svim sektorima ljudskog djelovanja, kulturi, sportu, znanosti, koje čemu. Zapanji se kad vidiš koliko je ljudi, važnih ljudi za ovaj grad, važnih ljudi za ovu zemlju, poniklo u getu i tu na neki način formiralo sebe kao ličnost. A osim toga knjiga je strašno zabavna, ja stvarno najtoplije preporučujem. Ima li nešto što vas je dirnilo? Pa dirne puno toga, mislim, zato što kao bi rekao, to su priče o ljudskim životima, ljudski životi su uvijek na neki način gemiš slatkoga i gorkoga. Jeste se vi Varošani s njima, tukli getanje? Dobro, nisam ja baš od velike tuče, a bilo je toga, hvala Bogu, ja sam više volio biti promatrač. Ali getani su nešto s čime su se nas drugu dicu iz drugih kvartova plašili, Bože dragi, imali su gadnu reputaciju, ali ta je stvarno reputacija bila napuvana i to vidi se i po ovoj knjizi. Getani su bili najnormalniji, hvala Bogu, svi. Samo što su bili ozloglašeni zato što je kvart malo propada, više nego drugi gradski kvartovi, eto. Zadnjih 20 godina avanca get, to su veliki apartmani, gdje je budućnost geta? Ja mislim da get više nema budućnost. Get je od gradske četvrti, vibrantne gradske četvrti postao kulisa za bolju platežnu kategoriju turista. I to će zadugo i ostati. Get danas izgleda spektakularno, samo što je get, kao bi rekao, isisan od života. 6 mjeseci u godini get izgleda kao luksuzna grobnica, a 6 mjeseci izgleda kao bi rekao, veliki restoran bez friteze. Odnosno ne velika friteza bez nape, pardon. Tako da ja ne znam što mi je mržim je liti ili zimi. Mislim da je get izgubljen za građane Splita. Trebate biti građani Nizozemske, Velike Britanije ili tako nešto, pa doći na nekoliko dana odmora ovdje, onda imate get. Ali za nas je to izgubljena utakmica, čini se. Eto, profesore, čuli ste Anu Perajcu, čuli ste Ivaniševića, šta kažete? Odlično, fino su rekli sve, pogotovo na kraju što je rekao Ivica Ivanišević, uvaženi naš novinar i pisac. Nekad je ovaj dio grada živio 365 dana u godini zahvaljujući njegovim stanarima. Međutim, danas on u jednom dijelu, a to zimi, pogotovo je potpuno gotovo prazan. Mene je zaprepastilo ovu godinu, na zadnji dan karnevala sam sa ženom išao malo prošetat i kao normalno obilazim svaki put i moje mjesto gdje sam nekad živio, ne mogu da ne pogledam u prozor, nismo sreli između 4 i 6 sati 5 do 10 ljudi. Nikoga. Što se kaže, nema pasa. Avetinski prazan grad, a prije to grad živio, pulsiralo je. Kako vratiti ljude? Evo, možemo reći da ima još ljudi žive, evo, znamo i u Dominisovo i koji se bore za svoje i problemi sa škovacama, sa puno gostiju, sa štekatima, sa
sve to skupa, ali kako bi rekao, malo ih je. A malo ih je, međutim čini mi se da tu treba turistička zajednica uzeti na neki način, ajmo reći, stvar u svoje ruke i naručiti ili raspisati natječaj za nekakvi elaborat, projekt kako oživiti staru jezgru u vrijeme kada nema turizma. A to je zima. To je zima. A zima je duga? Je, duga je. Recimo prije dok je bila muzika uživo, svaku subotu i nedjelju škole u blizini grada imale su svoje plesnjake. Grad jednostavno bio u ritmu, u jednom ritmu plesnom tih mladih ljudi. Pijaca se recimo ugasila. Pijaca je bilo poznato šetalište u kojemu se znalo tačno koji profil ljudi šeta po sredini. Dobro, i vi ste se kortežavali tamo. Je, ja sam čak predložio, jednom prilikom bio i grad u Splitu, poslao sam jedan prijedlog da na Valentinovu ožive pijacu na taj način, da pozovu Splićane na šetnju, promenadu jednu od sat vremena, 2 sata, kao u stara vremena. Preko pijace se u to vrijeme nije moglo proći. Da, lipa su to bila vremena. Krasna vremena, pogotovo da ne kažem u vrijeme karnevala i tako dalje, to je bilo fenomenalno. I Don Ivan Cvitanović, crkva, koliko katedrala, koliko je tu bilo događanja, i sprovodi, vjenčanja i sve to skupa. A sve se tu događalo. Sjećate se Don Cvitka? Kako se ne sjećam, studirali smo u isto vrijeme. On je studirao na Pedagoškoj akademiji, čini mi se povijest da je bio upisao ili tako nešto. Čak ljudi su dolazili na misu samo radi njega, jer on u svojim izlaganjima nije govorio o Svetom pismu normalno, ali je govorio i o problemima grada, govorio o Hajduku, govorio o drogi, govorio je sve skupa. On je bio čovjek koji je živio sa tim dijelom grada. Da budem iskren, ja sam ga vrlo rijetko i vidio obučenog kao svećenika. Sretali bismo se u kazalištu, u kinu, uvijek je bio u kontaktu sa mladima, uvijek je nešto radio. Jedan zaista, mogli bi reći, ljudina, ne samo čovjek, nego ljudina u tom smislu. Da. Profesore, poslije je bilo druženje u Lalineji. Dakle, Lalineja, evo, ko ne zna, oni bar, odnosno, kako bi ga nazvali? Zdravljak. Konoba, kraj Gage. Dakle, šta je Gaga prvo drža. I vidjeli smo tamo da je sad tamo džir, da se ljudi okupljaju i svaki dan, odnosno tokom dana i navečer. Okupljaju se pogotovo ljudi, mladež, ili reći, pa čak i srednje dobi ljudi iz ovog dijela grada okupljaju se tamo. Ja to nisam znao do nedavno. Meni je Gaga još ostao bio onako kao, i pomalo sam bio iznenađen čak i da ne radi kad sam došao prvi put dole. Međutim, Helga, prijateljica moja, Helga Zla Martinac, tako je, ona me jedan dan odvela tamo i vidio sam koliko je ona bliska s tim ljudima i druži se s njima, razgovaraju. I bio je tamo i čelnik bivši kulture Siniša Kuko, vidjeli smo Bosiljku Bulović Bosu. Je. Siniša radi preko puta čak tu. Dobro, evo, to bi bilo sve, štovani slušatelji. Profesore, šta imate reći za kraj? Ili nastavljate dalje pisati, ili gdje se može knjiga nabaviti, evo? Pitaju već ljudi. Knjigu će se moći nabaviti, pretpostavljam, u nekoj od knjižara. Najvjerojatnije unaprijed, moram to riješiti sa mojim prijateljem, da ga opet spomenem, Karlom Grencom. I ove dane će se vjerojatno pojaviti u knjižarama. Dobro. Eto, štovani slušatelji, sada bio profesor Robert Kučić, koji je napisao knjigu Djeca iz Careve palače. Knjiga koja govori o starom dijelu grada, o getu, o ljudima kojih je puno prošlo, koji su živjeli tu, koji su se onda oselili, ali koji su unili trag u stari dio grada. Profesore, hvala vam puno što ste došli. Molim, hvala vama na pozivu. Moj radio, Radio Brač.